Ilanga belitshisa likhupha ukhadanyana ngemgodini akhangela uphazamisa umsebenzi wokusekela nokuthuthukisa ifundo. Kube lithabo kubotithere, abafundi kunye nababelethi nakufika ihlangano yezokurhatsha iSABC kunye nabanye ababelani. Abathenga leli vakatsho babe ngokukhuthaza abafundi bona barage ngendlela abayibambe ngayo ngoba lesi sikolo sebenza kuhle khulu kezefundo naphezulu kokuthi kunentshijilo nemraro ekhamba iphazamisa. Abafundi abalichuma abasebenze kuhle ku grade 11 nyaka enye bathokoziswe ngama-tablet kanti isikolo saphiwa ama-laptop ama-20 ngoba uprincipal esikolo uvezile nokuthi isikolo esiphambilini ke sagqekezwa setshelwa ama-computer. Sekolo golima ka dithuto tseo re di abago se tlo ba le dithuto tsa tlaleletso tseo go tsona bana ba tlile go ithuta ka dilo tse di diragalang mo lefaseng. Ye-SABC neKwekwezi FM nazo zithi zibone kuhle khulu ukuthi zifake isandla ekusizeni isikolo ngoba nabafundi balingomuso lesitshaba zombelele. Abanye bayethu sabona kokuthoma sibona icomputer umuntu wayesemberegweni siyalwa ngikho sibiza esiberekisana nabo aba stakeholders ukuthi sibambisane senze ngcono impilo zabantwana endaweni esihatshela kuzona. Ikwekwezi FM nayo beyahatshela khona elinye lamahlelo wayo adumileko isidishile lihatshwa ngubongani boboda beat Mthombothi ebaleni lesikolo. Umphathi wamahlelo kuKwekwezi FM uNkosinathi Nduli uthi bona njengomhatsho wabantu babone bona basikimele phezulu lokho nakunesikole esisebenza kuhle ngalindlela. Sizela nje ukuzokunikela ngama-computer inhlabagela zokufunda sengitsho sifaka hlangana nama-study guides ngomnqopho ukuthi asitshale emphakathini asilethe ituthuko yasafuthe emphakathini. uNduli uthi kikho konke lokho abakwenzako nabo bakhuthazwa ikuthalo yabafundi kanti umnyango wezamahlathi zokuthiya kwenihlambi nebhoduluko akhange usale ube ingcenye umnyanya lo watshala imithi ngoba indlala kulesi sikolo. Rela rakiti marata mo sekolong ra to check ore sekolo se gane se na le mithari na re fita ra kira ore a sena mithari ra khwatha ba SABC le Ikwekwezi ra re gopela ore re supportane le bona at the same time re bona ore re na ke gale re dia program ya o jwala mithari throughout the country and in general the program tse re di yang ke dintsi mara re sa khone o kreya chance ya ore re communicate jwang le sitshaba. Ikhansela lendawo libukile lobu buhlo benzeke kulesi sikolo sangikhabo. Iphakathi kwe SABC Foundation and neIkwekwezi FM ngendlela beze ngayo and nabo bonke ama stakeholders that contributed laba bebatshala inhlahla siyabonga kakhulu. Kanti ke kutshalweni kwemithi khona bathi nokho njengombani ubona inaga le namabala wesikolo asechacha lazini anganamithi nje abantu ababo sebazokuba nokubalekelo lokho nakuchisako njengombana vele indawo yakwamhlanga le ichisa kangaka. NginguComfort Masombuka wendaba zeSABC ngibika ngwamhlanga eMpumalanga.